ырыгун хисеплекине гердузесем. Кежеки bir aslı uyav, aksı şinderü şitme bilik şu tuldarnene uyavlat var. Варыша асапы, нужы терчишинчен, илемне литературара писательзем, нумай произведенизем калыкланы. Чываш литературинче, варыша тискерлихне, хаярлыхне, чуна диммелесін назагдартаганзен писательзенжен перинбе Александр Артемьевпа балаштарас келет мансире. Артемьев произведенизене вулазан, пурынас, тыван халыха, тыван чышыва юрадас келет. Александр Артемьев чывашын ыры енесіне, үшченліхне, сыбайлыхне, тұрыжылыхне сынарласа кыдардайды. Оның ғилавезенде ике хиришле сынарсем яланақ булашы. Пересем үшчен, шанчықлы. Узен шамрыксем ыры примерсем илзе буранашы. Тепризем вара сивлек, хызене гына юрадашы. Хызем жінжеш тұрыжашы шанчықсыр. Манын сире Александр Артемьев ширна семес ылдан произведенибе балаштарас келет. Ку произведенире конфликтлы, шивич ситуациялы самацем нумай. Сталинградра шыр жунать, чул шаплатса журылать, тимер ирілзі шыранать, едем еплет түзет шетет автор. Литература ішінже ұтларақ писательзем юраду ішкедеслігі жінжен жирашы. Семес ылдын бовишре вара тывады кедесліх, тывады туз. Нина Атласкина, Валентин Актаев, Варсун Аюхин, Аристарх Савиров пірлеусе жиденеші. Пуринде ыры еметсем, анжақ ыранмен буласыне нигамда білмес. Ыры еметпе бұрынаған жинзенне ыры вұржы пұштанны хуплать. Евір Аманна Валентина Варсун пулышмас, прақсағы варать. Тыне жуатна Валентин тыткына жакланать. Варсун вара яла давранатте, айыпсыр Валентин жинжен судынжықтезе элек сарать. Савиров яла ылдын медальбе, орден медальбе шиссе давранать. Валентин менчетса дүсейіртернине нигамда білмест. Онын жүнінже шунаган вуда нигамда курмаст. Черей хорошын кышкырнине нигамда илтмест. Анжақта Валентинін вый чундазалыхне нимде варалаймаст, onun şirip baykalne nimden işledeymeст. Она юратны хереде, Нина Атласкина шаплах юратса бурынат кедет, суя элексене иненмест. Вғыт ирдет, повышире кереузенде пурныш юзанат, суя элеге терес марлық шиндерет пурнеде вырыналардат. Пурныша юратса малашлыға шанны, евырлыға парынманны, şurada malaşlığa enenli girileceğine. Şava şeş, san taza yada davırsa ırıya dilme bulacak. Aktayev'ın şirip vayğıvacı, çıdımlığı tilinderet bulagan zine. Çıdımlığa turda yuratны teşi. Alexander Artemyev payangi purnışpa malalabıqnın duyunat. Simesildin произведение bulazasın. Теленедин, мелле хавыл малашлыға курма булдарны, чываш халығы, мен авалдан хымла үстеріне, хымла үстересі евырда кыткыз еш, пирін таврашыра, нефте жүк, ылдында жүк, чываш халығы, хымла үстерзе майлашса бұрынна, хымла симес ылдын үстернебе мұқтанат тымырче бір тақшан. Саладасы шурдалық, твасы шулдалық теші қалықыра. Тень малашлықыра, ку отраследе, пушлаза ярза, шүлі жая шеклі бірға. Повешіребек хастар жинзем дубынзан, евірлік үменде пуша усмасан, малашлыға ұры емет шанжықпа бұқсан, хамыр уматларды ділезіне бұрнышласа шанат бір. Ебесіре, Александр Артемьев'in Simes ылдын повеше вулама сенедіп.